ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عنوان خطبتي مع حضراتكم إن شاء الله سوف يدور حول فضائل الأذان والإقامة فائروني بالقلوب والأسماء فالله جل وعلا أسأل أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الكريم وكما أسأله جل في علا أن يجعل جزاء هذا في ميزان حسناتنا جميعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam mi salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna ko ɗum woni yo kisiye woni e moɗon mi yotoro allah subhanahu wa taala yo allah waɗu en fuu meɗen jeeyaɓe yimɓe aljanna inchallahu haray yewtere anden e nder 10 minutaji happari ɗo wona yewtere juutayde bi machiatillahi taala hino yiilo e yewtere nde heewaka yewtede fi muɗum tawata yewtere nden ko wonnude e nafa hinde wondi e nafa molanaka ka nder l'islam ɓure muɗum hino ɗuuɗi kono haray jama ɓuy wattana hakkille fi muɗum haray ɓuy kadi hino yewiti kadi waɗugol ɗen golle haray ɓuy kadi wattana hakkil kadi e ɓure ɓe yimɓe wonɓe wadde ɗen golle haray ko honɗum woni ɗum ko ɓure ko woni e noddinandu e ɓure ko woni e darnandu e ko ɓure ko woni fi noddinay ɗon kadi e darda e ɗon kadi miɗo toro allah subhanahu wa taala yo allah hawrindina mi wonɗo e yewtude on ko yaadi e deftere makko nden e sunna nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam miɗo toro kadi allah subhanahu wa taala yo allah waɗu on ɓe yimɓe ɓe hino heɗito yewtere ɓe yetta ko ɓuri e moƴƴude e yewtere nden kon haray ɓe naftora innahu waliyu zalika walqadiru alayh أيها الأحبة الأذان في اللغة هو الإعلام بالشيء أيا كان إذا أعلنت شيئا فقد أذنت أما شرطا فالأذان شرعا هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مخصوصة مشروعة هرأيك ويتي نوديناندو هرأيك حال عربو ko feƴƴingol information ko hollitugol ka haala amma so wi ƴetti ko wiyete noddinandu haray ka nder sariya l'islamu wo haray ɗum ko feññinangol julɓe ɓen wondema leere juulugol ngol yoni wondude e konnguɗi kadi andaɗi konnguɗi hertinaɗi kadi hara ko konnguɗi kadi sar'inaɗi kadi ka nder dina l'islam ko ɗo wiyete noddinandu konnguɗi ɗin ko konnguɗi andaɗi na konngol wo konngol si goɗɗo ini ɗo joni are juulen haray waɗari konnguɗi happaɗi ɗin konnguɗi ɗin kadi ko hertinaɗi kadi ko mahsusa ko ɗin ɗon tun hollinta wondema a noddini tammum ɗum kadi ko mashru'atin ko sar'inaɗi kadi sariya on ko ɗin ɗon woni ko inni yo noddinire iɗen andi fi noddinanu ɗum tariha mayru seeɗa ka raɓɓinningol
yawno ha ɓay julde nden farlama nela sallah sallam ɓe landino joni ko honno jama on hollitirte wondema leer juulugol ngol yoni woɓɓe ni yo talirru waɗe woɓɓe ni yo yiite huɓɓe mo ɓe addi feere muɗum kono hay hunde darnaka e muɗum tawi wahyu tippake nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honno jama on hollitirte leer juulugol ngol yoni no sahabaɓe ɓuyi yahi waaloyi hoyɗi ndu noddinandu ɗo allahu akbar ha yaltoyi ɓe fof maɓɓe mo be ari fillitani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam inni min de mi hoyɗiri ni on say nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki yahe tindi noon ɗi konnguɗi ɗi hoyɗuɗon ɗo bilal radiallahu anhu ɓe yehi ɓe janniɗi sayidna bilal noddini ko ɗum haray si tawi ɓaleejo heɓi teddungal ngal gooto heɓaari ko kanko woni noddinowo arano on ma noddinanɗo arano on e nder dina l' islam noddinanɗo kay ɓurɗo moƴƴude e tagi fon ɗum ɗon tun haray no yoni ɓaleejo teddungal e valeur ko haani mantorade ko kanko adi ƴawgol ka hoore suudu kaaba inna allahu akbar ɗi konnguɗi ɗo ɗum haray ko poste molanaɗo noon e yiye joni ɓuure muɗum ngo yewta ley ga inchallah aray ayyuha al ahibba al azanu wal iqama farda kifayatin ala rijali duna nisai lissalawati al khamsa al maktuba wa salatu al juma o inni kadi wo haray noddinanu nun e darnanu nun ko farilla yonowo si woɓɓe noddini haray woɓɓe no wawi yakitorde ɗum ɗon darnanu nun kadi si woɓɓe darni woɓɓe darnare no wawo yondinorede ɗon kadi haray ko farilla noon kono noon koye hoore worɓe ɓen wona e hoore sonnaɓe sonnajo besonnaki e noddingol o besonnaki kadi e darnugol fi honɗum noddingol ngol hino hatojini e townugol hito ngon sonnaɓeɓelle hiɓe yamira waɗa hitoji maɓɓe ɗin towu ko wonto e honto kadi noddinte ko waktuji ɗin jowi wondude e juma on amma naafilo luttugo ngon fof ɗum ɗon haray noddinantake haray darnantake si tawi noon woni waktu hara ko hawtidirɗo ko waɗgol jamɓu wonɗo e seteyagal ma so tawi yehi ha gueƴe ɗen ɗo ɗe towi haray ko en hawtidir futoro on e gueƴe ɗen ɗon haray ko noddinandu woturu wondude e darnaɗi ɗiɗi ma ɗum si goɗɗo allah newnanimo ɗo o yeehi waɗoygol hajju yo allah newnan kala mo yahari jaɓana yawɓe ɓen so a yeehi toon kadi ñalande arafa ɗon kadi haray ko noddinandu woturu e darnaɗi ɗiɗi haray juule fana e alansara on arafa hawtidire si yahoyama musdalifa hawtidire kadi futoro on e gueƴe ɗen noddinandu woturu wondude e darnaɗi haray ɗiɗi ɗum ɗo ko farilla yonodiray ɗo fardu kifaya e dow worɓe ɓen ko alda e hoore sonnaɓe ɓen fi honno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki fa ida hadarati salatu falyuazzin lakum ahadukum waliya ummakum akbarukum wal hadis muttafaqun alayh nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki si leere juulugol ngol yoni yo goɗɗo e moɗon noddinan on si goɗɗo noddini ha gasi wo haray yo almo on ɓurɗo on mawnude on mawnugol ngol ɗon haray na duuɓi ɗi woni ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko sappi haray ko ɓurɗo on gandal wo jogagol qur'ana on ka sala haray ko on noon ɓuri handude e almagol ngol kadi ayyuha al ahibba wa bada hadihi al muqaddima fadailu l azan wo haray joni noon ɓaawa ɗum ɗo fof ɓure ko woni e nder noddinandu kon en adday ɗo ɓure sappo pette inchallahu ko woni e nder noddinandu kala noddinɗo haray ɗe ɓure ɗo foppo inchallahu ko allah subahanahu wa taala e nelaɗo makko on inni a heɓay ɗeɗo ko adna ɗo heɓoyaɗe kadi yawmal qiyama wo ara nun ɗum almunadi min addu'ati ila llah wo kala wonɗo e noddinde hara ko saabi allah woni e noddinirde nayo fi inne kaari himo weeli hito na innugol simi noddinari ɗo goto noddinta ɗo hara ko lillahi woni ko noddinirɗa wo haray hiɗa tawa e wonɓe noddanɓe ɓen allah subhanahu wa taala ka diina makko ɗo allah dalika qur'an wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin ala moƴƴuɗo ha foti wa on noddanɗo ka allah subhanahu wa taala diina allah kan o inni min kadi koye nder julɓe ɓe woni komi tawa oɗo noon o acciti tangue makko fof fi argol noddina oɗo haray o tawama e wonɓe noddande subhanahu wa taala haray joddi makko hay hunde ala yawma alqiyamati siwana aljanna ثانيا أيها الأحبة من فضائل الأذان المؤذنون أطول آناقا يوم القيامة لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس آناقا يوم القيامة
ɓural ɗiɗaɓal kadi ko noddinayɓe ɓen jogi e ko noddinandu nun jogi nelaɗo sallallah alih w sallam maki wo noddinoɓe ɓen salliɓe ɓen ko kamɓe ɓuri jama on fof jogoyagol darde towugol daɗe yawmal qiyama. si jama on fof daroyge ka dargal haray noddinayɓe ɓen hiɓe ɓuri jama on fof darde saabu honɗum koɓe townayno hitoji maɓɓe ɗin komɓe maka allahu akbar ɓe innoya hayya ala salah ɓe innoya kadi hayya ala al falah. ثالثا أيها الأحبة من فضائل الأذان يطرد الشيطان لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له درات حتى لا يسمع التأذين. تمون كدي يقول كو نودنا نجوغي نودنا يبين كدي كان فودا نودنا دو هاري الشيطان وهجتي ودوغي ويها في وتاونانو كونا نودنا دكون ko ɗon o yahata hara hendu hino yalta e makko haka hattoy ha o acca nanugol hito noddinanu no. si yehi ɗon ha noddinanu nun gaynama few on say noon o yilto o arta kadi fi sowin singol jiyaɓe. si yahoyi ha kadi fuɗɗama darnede kadi o doga o yaha kadi few. si gaynama darnede few o yilto o arta kadi o fuɗɗo noon sowin sinde juuloɓe ɓen o naata e haqqille maɓɓe sowin singol ha neɗɗo ronka andude ko darɗe ɗiɗi juuli ma ko darde wotere ma ko darɗe tati a waɗi ruku ma waɗari ruku. ɗum ɗo ko golle cheytane. yiya ha kadi kaka juulugol ɗon si cheytane arti o fuɗɗoma miijintinde kala probléme ji ɗi joginoɗa fin fof probléme facture probléme famille probléme nawnajo probléme kalisi kala ko joginoɗa ko fof o arta e miijingol ma ɗon fi honno ha wawama bonnal ngol julde nden yo Allah dande bone cheytane. rabian ayyo hibba law ya'lamu nnasu ma fi nnida'i lastahamu alayhi. naya ɓunɗum e ɓura ɗen nela sallallah alih w sallam maaki wo hara hiɗon anduno ko honɗum woni ɓure e noddinanu wo lastahamu alayhi wo on waɗayno urɓa fi noddingol. na neɗɗo wonɗo wo wonɗo noddinayɗo mo ɓe innayno noddinayi yilto noon hande kadi waɗon urɓa hara ko gañiɗo urɓa o wo hara ko on noddinta hakke ko ɓural woodi e nder noddingol. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في الأتمة أي صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو هبها. الله أكبر. نلا صلى الله عليه وسلم ماكي سيدون أندونو كو wonno e noddinandu e moƴƴere ma hiɗon anduno moƴƴere ko woni e juulugol e saffa ara noon wo hara on heɓari hay e hunde solution no juuliron ton sina yon waɗu urɓa hara ko gañiɓe wo juulata ka saffu arano ma hara ko gañiɓe wo watta noddinandu wo pellet on waɗayno ɗum hakke ko woni moƴƴere woni e muɗum. kono a yeyi ɗo goɗɗo himo ara lawga juulirde o jooɗo ka dammugal to ɗum fof ko fi hara no salminira tun haray tigi tigi yo immo o yalta heña ɗo yo yama o yaltugol. haray Allah e malaikaɓe makko ɓen fof kaka saffa arano ɗo woni ko ɓe juulata. si tawiɗa faala juulidude e malaika ɓen e Allah subhanahu wa taala a aray law juula ka saffa ɗo. ɓe inni noon honɗum kadi wosi jama on hino anduno kadi ko woni e fi argol law woɓe etotono ɓe ara law fi juulugol ngol heɓa baraji ma ɗin arɗo law no andirɗen hadis on noon hiɗa mari baraji wona wa ittuɗo ngeloba sadaka fi ko arɗa kon law sa aroyi ɓawo ɗon seeɗa baraji ma no fota wona wa ittuɗo nagge sadaka ngeloba hino ɓuuri nagge ɗo baraji ɓuuri kadi valeur. on aroyɗo ɓawo ɗon baraji makko hino fota wona wa ittuɗo dammol on aroyɗo ɓawo ɗon hino baraji makko no fota wona wa ittuɗo gertogal on aroyɗo ɓawo ɗon baraji makko hino fota wona wa ittuɗo wofonde sadaka sakkitiɗo arde o. sa ari a tawi imamo inni assalamu aleykum ka hoore mimbar ɗo malaikaɓe haray no jooɗi ka dambugal ɗamo be leer mo ari on ɓeyna kaarijo ɓi kaarijo ari o leer ɗo o windanama ɗi baraji ɗo. sa ari noon ha imamo inni assalamu aleykum ka hoore mimbar ɓe ñobbay gisanɗiri maɓɓe ɗin kamɓe kadi ɓe ara ɓe jooɗo hakkudeji meɗen ga hara hiɓe heɗitade hutuba o. nden ñande haray an a juuli juma o kono a windaka ka bukku ka liston wondema a arno nden ñande haray noon a juuli fi honnon ko leetuɗa ko ɓayno haray hina ñande ɓe si goɗɗo innama ɗo yo ittuɗo ngeloba sadaka ngeloba hino fotawa nayi joyi ko wiyete gon sansineji joyi ka meɗen fotata waɗa valeur de ngeloba woota. ɗum noon ɓe gandi nagge ɗo yogo fannima ƴettay wona 3 millions sa multiplie ɗum ɗon noon par 5 fi ko arɗa law kon tun a windanama ɗen moƴƴere ɗon
immo ara law so tawi haray na empêchement jogiɗa ma hay sarata jumaji ɗe fof wonde goo eɓɓana nde ñande hara innede midi tum midi 30 hara hewtinerɗo joɗɗa jangga qur'an juula e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam wo hebbine juulugol e an tenti noon e ñalaɗe juma ɗe ko juulo ton e an kon fof weeɓi tantelan kala juuluɗo e an allah rutta e wonki ankin ka ɓanndu an min kadi mi rutta ko juuli kon e an sa e juuli e nelaɗo nde wotere allah juula e ma nde laaɓi sappo joni noon sa ari law a jangi suratul kahfi kala janngoɗo suratul kahfi e ñalade juma allah on waɗanayi mo annora ha e ndeya jumare arowol kadi a wawi heɓugol ɗum ɗo wo sa innike a ari ara law joɗɗa jantoɗa inde allah subhanahu wa taala etoɗa kadi ha heɓa saffa arano on si wona hara ko accangol mawɓe meɗen tedduɓe ma lamɓe ma karamokoɓe etoɗa heɓa law joɗɗa law fiya heɓude moƴƴere ɗo ɓe maki kadi sallllahu alayhi wa sallam wo hara hiɗon anduno moƴƴere ko woni e juulugol geeƴe ma juulugol subaka ka juulirde julde jama wo ɗon kadi on yahayno juuloyon geeƴe e subaka ka julde jama wo hay so tawi ko wonɓe ladude hara ko boofojo mo jogaki koyɗe ndangujo mo jogaki kolli bunɗo mo yiyata o etotoyo lada ha o hewtoya o juula geeƴe ɗen ka juulirde julde jama o juuloya subaka on kadi ka juulirde hara ko julde jama hakke moƴƴere ko woni e muɗum si tawi joni a heeɓi julde geeƴe julde jama ka juulirde baraji ma hino fota wona fuɗo feccere jemma si tawi ko subaka juulɗa julde jama ka juulirde baraji ma hino fota wona fuɗo jemma o fof sa heeɓi noon ɗiɗo hara a heeɓi wawi wata nafude jemma o fof saabu ko heɓuɗa ɗiɗo ko fof ne la sa sallam maki wo haray ko nde moƴƴere ɗo woni ko wodanma yo allah windan en ɗum ɗo wa khamisan ayyuha al ahibba min fadail al azan لا يسمع صوت المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة والحديث متفق عليه قرال كاليكو ندينو وجوغيكم وكالابيهم نانوكم كو ندينو ونوديكم wo hina jinnaro hina bani adama hina hay e hunde ko allah subhanahu wa ta'ala tagi kon sina ɗum no seeditanoy toma yawmal qiyama wondema oɗo tigi tigi on o nodduno ñalande kaari ko seeditantoma kadi haray ko moƴƴere ko ɗum woni ko naadede aljanna sadisan ayyuha al ahibba yughfaru lil muazzin mada sawti liqawli alhabib almustafa sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala as-saffi almuqaddam والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه haray jeega ɓunkon e ɓure ko noddinowo jogii e noddinandu wo oɗo kadi bakkatuji makko ɗen yaafete noddinayɗo on haa ka hito makko kon hattoyi ɗon a partir de ɗon haray hannde kay bakkatuji makko ɗi yaafama wo sabu nelaɗo sallallah alih sallam maki wo inna allaha no allah wa malaikatahu e malaikaɓe makko ɓen yusalluna kamɓe de hiɓe juula ala saffil mugaddam ka saffa arano ga wo wal muazzinu noddinowo on noon yughfaru lahu o yaafante bakkatuji makko ɗin ɓe baddi sawtihi yeruno townir hito makko ngon fof wa yusaddiquhu gonginaymo ma gomɗinaymo man sami'ahu kala ko nanɗo hito makko ngon min ratbin immorde e leggal keccal wa yabisin ma ko yoori ko hikkiɗon kadi e ɓure ɗen wa lahu mislu ajri man salla ma'ahu himo mari baraji yeru ɓen embere juuluɓe ɓen ɓaawo makko ko noddini kon masalan fewn ɗo juuli ndere no heewi ɗo tew noddinɗo ɗo himo jogii baraji yeru embere enen ɓe juuli duɓe makko ka nder juulirde ɗo fiyon no sabu ko noddi kon o inni hayya ala salati hayya ala alfala o anndi ko ɗum bakkatu no tawa e bakkatu ɓurɗo mawnude on nanɗo goɗɗo to inna hayya ala salati ma hayya ala alfala o ronki notare noddinandu ko oɗo nodda kon ɗo joni noon o nodduɗo ɗum ɗo no yeru yimɓe ɓen no ɓe ɗuuƴiri o ko noon baraji makko ɗen ɗuuƴiri haray mo mari baraji e hoore goto kala e ɓen juuluɓe ɓaawo makko ɗo yo allah jaɓan e nder men ɗe sabi'an ayyuha al ahibba min fadail al azan du'a'u nabi sallallahu alayhi wa sallam lahu bil maghfira liqawli nabi sallallahu alayhi wa sallam al imamu damin wal muazzin mu'tamanun allahumma arshid al ahimma waghfir lil muazzinin jeɗɗaɓum ɗum e ɓure ko noddinowo jogii nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam du'anino spécial noddinayɓe ɓen ɓe maki honɗum wo al imamu damin wo haray dey imamu on kanko woni ko fawti julɗe jama kala ko woni e julde ɓaawo makko si tawi ju imamu on ɗo himo andi o kella yo andu ɗo wonɓe ɓaawo makko ɓen fof
julɗe maɓɓe ɗen si ɗe sellay ko ɓe julɗe makko nden sellaga ɓeyni al imamu damin kanko woni responsable non ɗiɗaɓum no ɓeyni wo wal muazzin noddinowo no mu'tama non ko aaden hoolaɗo o noddinta sina nde tuma nde leeri yoni o noddinirta kadi si wona fi Allah on say nelaɗo ɓe du'i ɓeyni allahumma arshidil a'imma Allah mi torike ma fewnan men ɓe yeesoɓe fewnan men ɓe imamuɓe wagfir lil muazzinin mi torike ma yaafo bakkatuji wonande ɓe noddinayi ɓen ko ɗum woni salli ɓen ene gari torike Allah yo Allah o yaafoɓe yaafoɗan ene maɓɓe jeetati yon thaminan ayyuha al ahibba min fadail al azan al azanu yaghfaru lahu bizunubi wa yudkhilu al janna haray jeetati yon e ɓuure ko noddinado jogui e noddinayiɓe ɓen haray ɗum ɗon no wona sabu ko bakkatuji makko yaafa wona kadi sabu kay ko okkoymo aljanna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadisul qudusi wo Allah hino hawnamo neɗɗo yahayɗo e gesa muɗum ma yahayɗo e golle mum yaa ha leere juulugol ngol yona o accita ko woni remude o accita ko woni ayinde gon fof o daro o noddina ha o gayni so noddini o gayni o yilto o darna so darni kadi o juula Allah nodda e malaikaɓe men ndaare o jiya ɗon kanko tun himo yehi ka ladde o acciti golleji makko ɗen fof o noddilan min Allah o hulilan o darni kadi ha o gayni o yilti o juuli waktu farilla mo mi farli e hoore makko on mi waɗi on seede oɗo mi yaafike mo kadi mi okkimo jannatul firdawsi laala yo Allah waɗu en e ɓeeɗo kadi tasiyan ayyuha al ahibba al muazzinu khiyaru ibadillah qala sallallahu alayhi wa sallam inna khiyara ibadallah alladhina yura'una ash-shamsa wal qamara wan nujuma li dhikrillah wo awa onon ɓe noddinayɓe kadi hiɗon tawa e jiyaɓe Allah ɓen ko nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki wo ko ɓuri moƴƴude jiyaɓe Allah ɓen fuu ko ɓen aynayɓe fuɗugol nangue e mutugol nangue e fuɗugol lewru e mutugol lewru kañum may koɗe ɗen ɓe yiltoɓe jangto inde Allah subhanahu wa taala ɓe daara ha leere o yoni ko fanda ɗo ko yonugol leero yoni ɓe yimmoɓe noddina leero yoni kadi ɓe yimmoɓe darna awa onon wo ko jiyaɓe Allah ɗon tawa e jiyaɓe Allah ɓe Allah o suɓi ɓen yo Allah waɗi en fof meɗen jiyaɓe Allah ka konngol e ka kuugal aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبض أرواحنا على الإيمان والإسلام يا رب العالمين يتي الله سبحانه وتعالى أو كان كبري هندو ديكو يتا إلي ما يكوني من ينكو فو e yettimo o neminirɗo en l'islam ɗen toro Allah nde mo jaɓita ruhuji ɗi o luɓi en ɗi yo Allah taw hara koye hoore lawol l'islam woni ko tabitin e imanu timmuɗo ayuha al ahibba ashiran min fadaili al azan qala annabi sallllahu alayhi wa sallam man azana isnatay asharata sanatan wajabat lahu aljanna wa kutiba lahu bikulli azanin 60 hasanatan wa bikulli iqamatin 30 hasana haray moƴƴere e ɓural jeedayo ɓangal ma sappa ɓangal afwan ko noddinowo jogii ngal ɗo tun hino yoni goɗɗo ko nderɗinamo fi noddingol o noddinira kadi fi Allah nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki wo gooto e meɗen e jiyaɓe Allah ɓen noddinɗo e nder duuɓi 12 hara mo noddinirde lillah wo haray waɗɗanike mo natugol aljanna wajabat lahu aljanna haray waɗɗanike mo oɗo ko natugol aljanna ɓe ha ɗar ɗon ɓe maaki wa kutiba lahu bi kulli azanin 60 hasana o windante kala noddinandu ndu o noddini wo baraji 60 wa bi kulli iqamatin e kala kadi darnandu ndi o darni kadi 30 hasanatan baraji 3 ɗum ɗo saabu ko noddini kon waɗɗanike mo aljanna haray noon kala noddinandu ndu o noddini himo jogii hasanatuji 60 hasanahu gotum noon hino ɓuri hakkude leydi ndin e kammo ngo joni noon haray kadi kala darnandu ndu o darni kadi yo andu kadi himo jogii hasanatuji ko ɗum woni moƴƴireji 3 gotum ɓe baraji muɗum hino ɓuri ko woni hakkude leydi ndin e kammo ngo saabu ko oɗo noddiniri kon fi Allah o darniri kadi fi Allah nelaɗo sallallah alih w sallam maaki ka lannitagol wo almuazzinu noddinowo on isa azzana si o noddini wa aqama o darni salla khalfahu juulay ɓaawo makko min junudillah immorde konuli Allah ɗen ko ɗum woni malaikaɓe Allah ɓen fala yura tarafahu andata ko hattode maɓɓe
si tawi goɗɗo noddini ha o gayni o yiltike o darni Allah nodda e malaika ɓen fof na juule mbawo oɗo ko andata yeru embere ko juuli ɓawa makko kon fof ko Allah subhanahu wa ta'ala. yen toro Allah yo Allah okku ɗum ɗo wonɓe noddinde ɓen enen kadi yo Allah hon lerɗin e wawen fi noddingol ngol kadi haray noon sartiji fi noddingol ngol hino ton kadi ko ɗin ɗon mi woni e sakkitorde ara nun ɗum taw nde won tigi no noddina ko ɓe wonti wona hara ko gorko sonnajo noddinta ɗiɗa mum ɗum kadi gorko on kadi o wona hara ko helli faaɗo kadi tan mum ɗum kadi wona hara himo e hoore laaɓal kadi pos hara imo salligi ha moƴƴi o fewta qibla on kadi ha moƴƴa kadi hara mo sellini noddinaɗo ɗum kadi hara na noddinirgol no noddiniri on hara noddinaɗo ɗum hindu selli king si ɗum ɗon feƴƴi kadi o ƴetta kolli makko ɗin ɗiɗi o waɗa ka nder noppi ɗo sapporɗi ɗin ɗiɗi o waɗira ɗo nduya o waɗira ɗo nduya ko ɗum ɗon haray woni sunna no tawa e muɗum kadi o fewta qibla on kadi no tawa e muɗum kadi hara ko neɗɗo kadi nunɗuɗo hoolaɗo fewuɗo kadi woni ko noddinta kon kadi haray ɗiɗo noddinta noddinandu woturu goɗɗo noddina ɗo seeɗa taƴa oɗo noddinoya ɗo haray ɗum wawata sellude ko ɗiɗo woni sartiji e fi noddingol ngol kala noddinirɗo ɗiɗo ɗa timmini ɗi sartiji ɗo ko fi Allah woni ko noddinirɗa haray ɗi moƴƴereji wowla ɗo fappo haray a tawoye ɗum ɗo yawmal qiyama miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku ɗum ɗo salliɓe meɗen men kadi yo Allah suusu en kadi noddingol ngol kadi haray ko hikki ɗon kadi neɗɗo fo neɗɗo ka nder suuduma hiya jogii fayɓe si leere juulugol yoni yoɓe noddin si juulon ñande tawata ko an e ɓeygure nden juulata ka nder suudu o yo payi ko gootum noddin ha gayna si yilto ɗon juulon haray o raɗika cheytade e nder suudu monɗum wata on tato on nayo juulu e nder suudu ronkon noddingol hay so tawi ko an e ɓeygure ma nden tun ekkita fayɓen kadi aɗiɗo noddingol surtout hana ko subaka on wo innahi mo mari wano o kado ɗo ko ɗum suusinta fayɓe ɓen fi wawgol immagol ngol law noddino fana on kadi ko ɗum ɗo kadi ɗon ɗo montorji no woodi noddinayɗi si noddini ha gayni payi konko kadi yo noddin ko wowta ɗin konngudi ɗon kadi arana desen anime on tugoni ko fayɓe ɓen hunji kadi ɓe hunjo noddinado e darnado ɗum woodi moko ɓaɓe buyɗo sa innima yoɓe noddin ɗo hara aray ɗum no satte maɓɓe wa ƴawnugol fucci e ɗagga e hille moko ba fof no hani wawgol noddinadu no hani kadi wawgol darnadu kadi ɗiɗo ko wajiɓe hoore neɗɗo fou hadis o ngo inniga hay si tawi ko neɗɗo on tunka ladde hara himo ka guesa makko himo hani noddingol si o juula yono a heeɓi fayɓe tato ay sonnajo ma on ka nder suudu noddin ha gayna yilto ɗon ruƴƴon ha gayno yilto ɗon kay noon darnana on juulon fiya heɓu ɗi moƴƴereji wowlari ɗon neɗɗo fof neɗɗo kadi jogiiɗo haaju e soñdia e sohola si gaynama noddinede ɗo yo imam on inno yo darne ɗon kadi haray mo hani hakkunde ɗon ka du'a jaaboto kala probléme ji ɗi joguiɗa e to duwaɗa hakkunde ɗon Allah subhanahu wa ta'ala kadi ko ƴettayɗo ɗi kadi noddinadu ɗum kay so tawi ko sari al islam o yaara haray ko sallijo mari droit andugol ko leere hombo noddinte o kanko inata leere yoni o yimmo o noddina amma noon darnandu ɗum ɗon haray ko imam on woni ko commandindu salli darni wo tigi tigi on sino tumande imam on inni o darna haray ko ni saria on yaari goto kadi mara droit innugol noddine hara sallijo no nder ton goto kadi mara droit si tawi ko dina kay yara innugol juulen hara imam on kadi hara hino nder ton imam on hino andi ko responsabilité makko noon ko kanko duwa asmude ɗum ɗon sallijo on kan kadi himo andi golle makko ɗen ko noddingol ngol ko kanko duwa wattangol hakkille e leere on kadi o noddina hara nawi o tongu julɓe ɓen imam on kadi himo andi ko leere hombo juulete no yoniri o feƴƴa o juula o julna si tawi hara nawi o soñju julɓe hino ara noon wonde salli yejjita ma imamu yejjita ɗon haray goto fet no wawi arde sowndo ni salli waɗa ni hollamo leer o ma waɗa ni holla imamu leer o ko ɗum ɗon woni needi ni kono hara nawi goɗɗo woni ɓawo to yewna to juulen haray ɗon laɓaka noon tawaka e needi l'islam ndi enen noon mawɓe men ɓen hay so tawi ɓe mutaki e gande ko needi l'islam woni koɓe neiri en yo Allah yaafo kala fatiɗo e maɓɓe inchallah haray si ɗum noon feƴƴi haray musidɓe meɗen haray no seeni ga fi toragol fi juulirde maɓɓe haray mo be men hino tora mo be yo waɗan hoore muɗum ko fi juulirde kadi woni ko nanga kadi hay so tawi ko mbuɗu goto e to waɗa hawnaki Allah rewoye toon juulirde fuu ko fi ko Allah rewete si tawi goɗɗo juuloyi toon ma jangi toon ma jantike inde Allah toon ma waɗi toon naafiloji ka wonirɗa wo ka wonirɗa ɗin moƴƴereji ɗon haray ɗi tawoyde kadi haray mo be noon wata wudden hoore mum a anda ko honto e moƴƴereji ɗi waɗɗaɗin ko honɗum woni ko nafoyema ka qabruma ñande tawata wawana hoore maɗa ta tefu nde juulirɗo ko ndeɗo ma ndeɗo ko ndeɗo ko nelaɗo sallah ai sallam maki man bana lillahi masjidan bana llahu lahu baytan fil janna kala on etiɗo ha mahani Allah juulirde Allah mahanoyaymo suudu ka aljanna no gasa ko waɗɗa ɗo kon ma ko waɗɗa to kon ko ɗum ɗo wonta saabu ko okkuma okki mawɓe ma
fewni ɓeygole ma tabintini ɓiɓɓe ma fof hono lawol l'islam yo allah fewnana en marɓe ɓe yo allah o meydande waɗa barki e muɗum ɓe jogaki ɓen kadi yo allah on okkorɓe. أيها الأحبة إننا إخوان من مسجد عباد الرحمن جاءوا إلينا يطلبون منكم المساعدة فلا تبخلوا عليهم إن شاء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وقدم لنفسك ولأسرتك ولإيالك ولوالديك الأحياء منه والميتين ولو بواحد أورو إن شاء الله سوف ينفعك هذا حيا وميتا وتسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم لا تفرج هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وأمل متقبل مبرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. انتورك الله سبحانه وتعالى يا الله فول الإسلام، يا الله فول الإسلام، يا الله تدين في جل وكلا كوني كلا نوندو يا الله لكيمو fati ɓe yo allah o yurme ɓe marɓe ɓe yo allah ɓeydanɓe waɗa barke ɓe jogaki ɓen kadi yo allah on okkorɓe jogiiɓe ɓiɓɓe ɓe no famodiri e maɓɓe yo allah ɗumin famodiral ngal jogiiɓe soñaɓen kadi yo allah feppindiɓe hoore ko allah yiɗi yarli ɓe jogaki zurriya ɓen kadi yo allah okkorɓe ko woni waɗa barke jogiiɓe kaydiji ɓen yo allah nafirɓe waɗa ɗi rewirɗi allah kala ɓe jogaki ɓen kadi yo allah okkorɓe wondude nafa e barke o soñjakoni ka meɗen ko allah wawi ittude yo allah on ittan en mi torki allah subahana taala yo allah dande rufinirgol ƴiiƴe ka meɗen yo allah on jonniti e laamu ngen hoore no newri ya rabbal alamin o kanko woni lamminowo yo allah lammin leñol men ngol mi torki allah subahana taala yo allah ɓandu fi leñol ngol kala ka woɗirɗen rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rachada wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.